амалдын жарына чыгат. Ата-энесине кызмат кылып, арам иштен тыйылгандар бар. Бирок бирөө иштеп тайга жакын толуктар бет. Мында дагы ошол амалсыздык караңгыдан толук чыгат. Кача ошо 3 ишти толук аткарса, ата-энесине кызмат кылса, арам иштен тыйылса, бирөөдүн эмгек акыны аманат коюп, же иштетип толук берсе, жанагы кишилер үңкүрдөн чыгып кеткенде биздин жүрөгүбүздү каптап турган илимсиздик, амалсыздык караңгылыгынан чыгабыз, жүрөгүбүз ушундай жаап турат. Ата-эне боюнча дагы көп окуялар бар. Estağfirullah ve emrullah ve la tüşrik bihi şey'e ve bil valideyni ihsana. Allah Teala'ga kulluk uğrunda şirk keltirmegile жалгызгана Allah Teala'ga senin var. Ата-энеңерге жакшылык кылгыла. Allah Teala'ga 5 вакыт Allah'ın buyruğuna tabi namaz okusak, ata-enemize kızmat kılız, 5 namazdan keyin her bir namazda dua kılış. Ata-ene tiri olsa da, kayçık olsa da. Bizdin murdağı alımlar ata Mekke'ye inanır, kılıt kılınat jetpettir. Kızmatı jetken adamlar 5'ten kalk etpettir. Atanın hurmatı Mekke'de, inen hurmatı Medine'de. Ata-enege hiç kim kızmat kılıp, kızmatını to'g'ri yetkazib olamiz. Ata-ene siyaqti o'la qaynota, qaynene. Qaynota, qaynenege dag'in ata-enesiga qanday xizmat qilsa, shunday xizmat qilish kerak. Bugungi kunda internetni qarasanglar, bizda shunday olimlar chiqqan. Kelin ata-enege xizmat qilsa zulm deb. Qanday zulm bo'ladi? Misoli qartaysa, agar xizmatga muhtoj bo'ladi, qartaygandan keyin qizi boshqa birovga turmushga chiqsa, buga kelindan boshqa kim xizmat qiladi? Xizmat qilish mildetli turda bo'lsa, farz bo'lsa dag'in odamlik hurmat qatori xizmat qilish kerak. Qaynota qaynenesine xizmat qilsa, unda o'zining yo'ldoshini jarib xizmat qiladi. Buning uchun hurmatli bo'lganlar, bizning Kırgızımız Orta Asya'nın özü mentaliteti ata-eneni qanday siylasa, qaynota qayneneni de shunday siylab turgan. Eğer bugungi kelinler qaynene bilan qaynotani siylaba, hurmatlaba desa, o'ylab ko'ringizlar, ertaga qanday bo'ladi? Amanat deb, damma amanat deb ketdi, bizdan tilibizga xiyonat qilmaslik kerak. Bizga qanday ma'lumot berilsa, oyat orqali, hadis orqali o'sha amonatni xiyonat qilmasdan elga tuz yetkirish. Kimga qanchalik dengayli ilm berildi, ularning dunyodagi hurmat qilsa uchun berilgan yo'q. Birinchidan o'sha amal orqali boshqa birovga yetkirish. Agarda bizda shu amalimiz bo'lmasa, tildan tayyorlaymiz. Eng birinchi ilm yurakdagi iymon, Allah'ın korkuş, Allah'ın amanatına kıyamet kılmaz. Allah'ın korku sezimi olursa, kıyamet sezimi olursa, kançalık dengeli ilim olsun, tilden dayıp kete Hurmatlı tuğanlar, şu için ata-enemiz hurmattaydı. Qaynota, qaynenemizi dağın, tuğandardı dağın, hurmatsı. Dengizden çoğuşun başka jat kişimen mamle kılganға qaraganda, ата-эне менен, qaynota, qaynene менен, tuğanдар менен мамиле кылыш оор. Айрыкча бүгүнкү күндө өтө оор. Эмне себептен адамдар дүйнөлүк жактан жетишкенден кийин илим алсыз болсо, маалымат алсыз болсо, дүйнө менен жашса, туғандар өз ара келишпеушілік, ата менен бала, эне менен кыз, туған менен туған келишпеушілік көп болот. Başta da болған емес. Туғанда болса үйінген, туғанда жоқ болса азыр бүгінгі күнде туғанда болса көре алмайды, жоқ болса бере алмайды. Не себептен дүниелі мақсат қылғанда шындай болады. Аллахтар бірімізден бұл жашоодо дүние табыштан мақсат, ең біріншіден мақсатқа дүние табыш. Өзіңізді қамсыз қылыш, башқа біреуге мұқтаж қылбаш, дүниені башқа біреуге көрсетіш,
же дүниесі арқылы сыйын таныш мақсатта адалдан эмгек кылса да ага Аллах Тааланын рахматы келбейт. Адалдан, арам емес адалдан. Биздин дүние табудан мақсатыбыз өзүбүздү камсыздыгыш, үй-бүлөбүздү башка бирөөгө муктаж кылбаш, артып калса Алла жолунда жумшаш. Ошол максатта, ошол ниетте дыйканчылык кылсак дагы кайсы нерсени аткарсак, мына ошондо биздин өз ара туугандык мамиле берген болот. Аллах Таала ар бирибизге дыйканчылык кылсак дагы, кесип кылсак кесибибизге береке берсин. Кесиптен тапканды Алла жолунда жакшыларга жеткизди, жакшыларга беришти. Тапкан нерсени өз ордунда сактабаса, анын ичинде жоопкерчилиги бар. Ушундай жыйындарга беришти, ушундай жыйындардан баары пайда алышты Аллах Таала насип этсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.